inshuti zacu aho muherereye mwese muduteze amatwi abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajepfo, Amajyaruguru. Rero twongeye kubasuhuza dukomeza tubaha ikaze gukurikirana ibiganiro tubazanira buri gihe, ariko nanone dukomeza kubisiguraho kubera ko akenshi rimwe na rimwe mukabibona biterwa na situasiyo turimo y'akarere birimo no kubura amarezo. Rero aka kanya tubonye reka tubagezeho uko byifashe hano mu Minembwe. Rero nk'uko mubibona turi kumwe na Fande Mavugo hamwe na Fande Rugabo. Si ubwa mbere mubonye kuri iyi channel yacu, rero tukaba tubegereje reka batubwire uburyo ki akarere kifashe ndetse n'avugwa mu karere. Muri aho neza? Murakoze cyane. Jambo Fande Mavugo. Namahoro, mwiriwe neza. Nawaza wishazingatia tayari kabisa. Asante sana. Rero reka tubaze utese ni gute akarere kifashe kuri ubu Fande Rugabo. Murakoze cyane, reka tubanze tubasuhuze tunabashimira ku mwanya mwiza mukomeza muduhereza kugira ngo tubashe kuganiriza abaturage bacu. Turabizi akarere ka Haut Plateau kari mu bibazo byinshi kandi abaturage hirya no hino ku isi bakeneye kumenya ibirimo bitambuka. Rero kuba mwiheza uwo mwanya kugira ngo dushake tugerageze kubabwira ibyo dushobora kuba ibirimo binyura mu karere, n'ukuri turabashimiye. Reka kandi dusuhuze abantu bacu bose aho bari, cyane cyane abavuka akarere ka Haut Plateau wo muri Mufurere, Mubembe, Umunyamurenge n'undi, kugira ngo nawe umenyere ibyo utaruzi yuko akarere ukuntu kari kameze. Rero kugira ngo tubaheze update ibirimo bikorwa cyangwa uko bimeze, kuri uno munsi twabyutse neza. Twabyutse neza inyuma y'igihe kinini twari tumazemo intambara ikomeye, ibibazo bitangwa ni intense war, ni ukuvuga ngo rwari urugamba rukomeye aho twari tumaze icyumweru urutoki rutava mu mbarutso y'imbunda. Ariko nanone hamwe n'Imana, hamwe na twirwaneho, hamwe n'abarwanashaka, hamwe namwe mwese mwahagurutse kugira ngo tugire icyo twakora kugira ngo akarere kacu kabeho, kugira ngo Umunyamurenge abeho, kugira ngo Umufurere umuntu wese utuye muri aka karere abeho. Ibyo byose byarakozwe. Turabashimiye, dushimiye byimaze abantu bacu batwirwaneho banyagirwa mu mvura nyinshi, mu mahoro kera menshi. N'ubu ngubu turimo tuvugana kiragwa, ariko abo bose bari muri yambushi bari aho ngaho. Rimwe na rimwe usanga nta nikota afite, rimwe na rimwe usanga nta n'umwenda afite mwiza, rimwe na rimwe usanga nta n'inkweto afite nziza. Ko turababwira mwebwe muhora gutanga amafaranga cyangwa bigora gutanga amafaranga kugira ngo bazokwinginge inshuro 100 kugira ngo uzotange $20. $20 zirashobora gusevinga ubuzima bw'umwana uri hariya kuri zero muri yambushi. Reka rero tubabwire kuko akarere kabyutse neza. Ahantu henshi nta saso ryavuze. Ahantu harashwe isaso ni uruhande rwo kuri Rwisankuku, kuri Baruta, yuko muzika ingabo zacu zihagaze hagati ya Rwisankuku na Baruta. Aho niho dufungiye. Aduyi niyo wakomeje asheringa gusa, ariko ingabo zacu zikaba zigihagaze turindiriye yuko hari imipango yindi ikiri imipango gusa. Turagira ngo tubateguze yuko ntabwo ari kera tuzohanywera icyayi hariya ni iwacu, uko twabikoze hano za Karongi, uko twabikoze za Karimbi, uko twabikoze za Bidego, niko n'ubundi tugiye kuvuga utubuti. Reka tubateguze bibaye ngombwa mwamenye uko mwitwara, ariko turi inyuma turaje. Naho ubundi akarere kazima, ibindi twababwira ibyakurikiyeho muri iki cyumweru cyose, ariko uko nguko niko update y'isi yari imeze. Marango yose kugeza Biziba, Rugezi ndetse za Gahwera n'ahandi hose habyutse ari karume, nta saso ryavuze uretse imvura gusa na standby. Abasoga barimo uraje cyane twirwaneho, MRDP mukomere cyane, M23 AFC turi hejuru cyane, cyama cyetu kina nguvu sana. Murakoze cyane. Sijue Fande Mavugo waburavuga iki kubijanye n'akarere kuri uyu munsi, tubwira abaduteze amatwi. Abagenzi banje navuze mwiriwe. Ndo siko batuvuga nuko nyine tuzonyigisha ikinyamurenge. Ubu warakimenya ingabo zacu kugeza ubwo bageze mu mihana y'abaturage. Ariko ikintu cyagaragara nuko icyo bahuraga nacyo cyose bahitanaga nacyo. Bisha abantu, batema imirima, basenya amazu, basenya ibitaro. Hari ibitaro byasenyutse bya Karongi. Ibyo byose ni ukuvuga ngo muri briefing bari bafite kwari kudasiga ikintu na kimwe inyuma yabo. Ni ukuvuga ngo kwari ukwica icyo bagomba kubona, nimba ari umuntu, nimba ari inyamaswa, nimba ari inka, nimba ari iki, zose bagomba guhitana. Ibyo ngizo ni zimwe muri sinye za jenoside yari yamaze gutegurirwa Minembwe. Iyo bakoresha ijambo ryo kubesha abantu kuko baraza gutabara abantu ba Minembwe, abantu ba Minembwe se bari mu kahe kaga?
bari muzihe cyangwa wowe bategura kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza kurasa muri santere ya Minembwe bakayirasisha drone, bari kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza batera ariya mabumba yose ya akazaza kugwa hano mu baturage irundu za Bidegu n'ahandi hose, bari kuza gutabara Minembwe bagatwika imihana igera kuri 3. Abantu bagomba kugenda bakarebera kuri karakteri y'ibintu nk'uko intambara yari isa. Rero kugira ngo tubwire abantu intambara yari ikomeye, drone zahagurukaga ari 10 zikarasa amasasu 148 mu gihe cy'isaha imwe. Abana nubwo bahagurutse tubahaye bole no kwihangana cyane kandi courage cyane kuri twirwanaho na MRDP, courage cyane kuri M23 n'ingabo zose kuba zarahagaze kuri ya rugamba kugira ngo bakingire abaturage bacu. Abaturage bacu bari mu kaga gakomeye yuko indege zari hejuru, ingabo zari hasi ibihumbi n'ibihumbi. Nukuvuga ngo izari kuri 0 ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere tubakura kuri 0, izari zihari tugihe zari 2000. Ubu nyine bari babikuze inshuro zibiri, hari ibihumbi 14 zonyine zari ziteguye gufata mbere zaraha kuri kuri 0 n'izi position zose zarahanga kuri za Mukoko na za Bicumu. Nukuvuga ngo ingabo zari zirengeyeho kugeza ubwo na Kinshasa ubwayo yonyine yavuze ngo 80% bamaze gufata Minembwe. Nicyo twogira ngo tubwire abantu rero, nubwo batekereza ngo ubwinshi bwabo nibwo bushobora kudutsinda, izo ngizo ntabwo ari twebwe icyo turwanira ni ukubaho kwa muturage, ni ukubaho kwacu, ni dignité yacu, ni rights zacu tuzozirwanira kugeza ku munota wagiye. Ariko dore igitangaje ibakubereka abana abaturage imvura ihagije, ibakushiraho kuri kamera bayibone. Aya niyo mahorokera n'imvura ziba kuri kiki. Ubu ko barirukanka mu bibira murebe imvura ukuntu imeze. Abo ngabo nibo baje, izi ngizi nizo zibaherekeje n'imirazo n'ikuba n'abazimu bose bari babazamuye. Turababwira ngo twebwe tuzorwanira ukuri kwacu kandi tuzotsinda. Afande yaravuze ngo tuzotsinda runo rugamba, turutsinda bishema, tuzikuraho akaga twikuraho agasuzuguro kandi ngo tubeho nitumara duture muri iki gihugu. Iyi ni gakondo tudafite n'umuntu n'umwe ufite ubu, nubwo azoza ari umunyamerika. Hari umugabo nabonye aravuga ngo nubwo nasiyo zindi nazo zotuvamo ngo tuzorutsinda. Bagende bamenye yuko habe nubwo Amerika yovuga ngo nayo yemera yuko uburenganzira bwa buri muntu wese bushobora kubaho. Ntabwo indege zingana kuriya zishobora kuvuga isi yose ngiceceke, natwe turambika imbunda hasi dutega amajosi batwica. Izo ntibizokora. Nicyo gituma tuzobirwanira. Bararwanye baturutse impande zose, bazana amadrone. Niyo yari ari muri extended aha yarwana arasa ikompora kwikompora zisubira zija kulodinga zigaruka. Ariko turagira ngo tubabwire yuko MRDP twirwaneho na fande wacu turangaje imbere. Turagushimiye saluta fande, umenye yuko ingabo zawe zihagaze zikuri inyuma zigushigikiye. Turakuzi uri intwari kandi runo rwambo zodushorera tuzorutsinda. Abantu bose bo baba mama, abasore, umuntu wese uwakomerekera ku rugamba yajanye izo kurya, uwa mama bakomerekera ku rugamba bahe birukanka baje gutabara abana bavuye ku rugamba. Muri intwari runo rugamba tuzorutsinda. Katubwira abanyamurenge, tubabwire ngo nimuhumurike, mwabyaye intwari. Abantu bose bari hano muri ino Minembwe tuyirimo kandi tuzoyibamo, kandi igituma tuzoyibamo nuko dufatanye urutoki kurundi, twebwe n'abamama bacu n'abashiki bacu n'abarumuna bacu n'abadata n'abasaza n'abapasteri n'abashefu. Buri muntu wese yiteguye yuko tugomba guhaguruka tukarwana kandi nta kindi kizotubeshaho. Minorite yose kuri iyi si iza yigira. Nimwe mudatekereje ngo duhaguruke twigire, mwe mukiri hariya hirya mu mahanga hirya no hino, nimuhaguruke kugira ngo twegerane dufatane turwanye umwanzi wadukura. Ingabo zacu kugeza ubwo bageze mu mihana y'abaturage. Ariko ikintu cyagaragara nuko icyo bahuraga nacyo cyose bahitanaga nacyo. Bisha abantu, batema imirima, basenya amazu, basenya ibitaro. Hari ibitaro byasenyutse bya Karongi. Ibyo byose ni ukuvuga ngo muri briefing bari bafite kwari kudasiga ikintu na kimwe inyuma yabo. Ni ukuvuga ngo kwari ukwica icyo bagomba kubona, nimba ari umuntu, nimba ari inyamaswa, nimba ari inka, nimba ari iki, zose bagomba guhitana. Ibyo ngizo ni zimwe muri sinye za jenoside yari yamaze gutegurirwa Minembwe. Iyo bakoresha ijambo ryo kubesha abantu ngo baraza gutabara abantu ba Minembwe, abantu ba Minembwe se bari mu kahe kaga? Bari muzihe cyangwa wowe bategura kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza kurasa muri santere ya Minembwe bakayirasisha drone, bari kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza batera ariya mabumba yose ya akazaza kugwa hano mu baturage irundu za Bidegu n'ahandi hose, bari kuza gutabara Minembwe bagatwika imihana igera kuri 3. Abantu bagomba kugenda bakarebera kuri karakteri y'ibintu nk'uko intambara yari isa. Rero kugira ngo tubwire abantu intambara yari ikomeye, drone zahagurukaga ari 10 zikarasa amasasu 148 mu gihe cy'isaha imwe. Abana nubwo bahagurutse tubahaye bole no kwihangana cyane kandi courage cyane kuri twirwanaho na MRDP, courage cyane kuri M23 n'ingabo zose kuba zarahagaze kuri ya rugamba kugira ngo bakingire abaturage bacu. Abaturage bacu bari mu kaga gakomeye yuko indege zari hejuru, ingabo zari hasi ibihumbi n'ibihumbi. Nukuvuga ngo izari kuri 0 ku itariki 16
z'ukwezi kwa mbere tubakura kuri 0 izari zihari tugihe zari 2000 ubu nyine bari babikuze inshuro zibiri hari 2014 zonyine zari ziteguye gufata muri zaraha kuri kwe 0 n'izi position zose zaraha kuri za mukoko na za bicu ni kuvuga ngo ingabo zari zirengeyeho kugeza ubwo na Kinshasa ubwayo yonyine yavuze ngo 80% bamaze gufata Minembwe. Nicyo twogira ngo tubwire abantu rero nubwo batekereza ngo ubwinshi bwabo nibwo bushobora kudutsinda izo ngibyo ntabwo ari twebwe icyo turwanira ni ukubaho kwa kutwara ni ukubaho kwacu ni dignite yacu ni rights zacu tuzozirwanira kugeza ku munota wa nyuma. Ariko dore igitangaje iba kubereka abana baturage imvura ihagije iba kushiraho kuri kamera bayibone aya niyo mahorokera n'imvura ziba kuri kiki ubu ko barirukanka mu bibira murebe imvura ukuntu imeze abo ngabo nibo baje izi ngizi nizo zibaherekeje n'imirazo n'ikuba n'abazimu bose bari babazamuye. Turababwira ngo twebwe tuzorwanira ukuri kwacu kandi tuzotsinda. Afande yaravuze ngo tuzotsinda runo rugamba turutsinda rishema tuzikuraho akaga twikuraho agasuzuguro kandi ngo tubeho nitumara duture muri iki gihugu. Iyi ni gakondo tudafite n'umuntu n'umwe ufite ubu nubwo azoza ari umunyamerika. Hari umugabo nabonye avuga aravuga ngo nubwo nasiyo zindi nazo zotuvamo ngo tuzorutsinda bagende bamenye yuko habe nubwo Amerika yovuga ngo nayo yemera yuko uburenganzira bwa buri muntu wese bushobora kubaho. Ntabwo indege zingana kuriya zishobora kuvuga isi yose ngo iceceke natwe turambika imbunda hasi dutega amajosi batwica ibyo ntibizokunda. Nicyo gituma tuzobirwanira. Bararwanye baturutse impande zose bazana amadrone niyo yari ari muri extended aha yarwana arasa ikompora kwikompora zisubira zija kurodinga zigaruka. Ariko turagira ngo tubabwire yuko MRDP twirwaneho na fande wacu turangaje imbere turagushimiye salute fande umenye yuko ingabo zawe zihagaze zikuri inyuma zigushigikiye turakuzi uri intwari kandi runo rwambo zodushorera tuzorutsinda. Abantu bose bo baba mama abasore umuntu wese uwakomerekera kugamba yajanye ivyo kurya uwa mama bakomerekera kugamba bahe birukanka baje gutabara abana bavuye kugamba muri intwari runo rugamba tuzorutsinda. Katubwira abanyamurenge tubabwire ngo ni muhumurike mwabyaye intwari abantu bose bari hano muri ino Minembwe tuyirimo kandi tuzoyibamo kandi igituma tuzoyibamo nuko dufatikanyije dufatanye urutoki kurundi twebwe n'abamama bacu n'abashiki bacu n'abarumuna bacu n'abadata n'abasaza n'abapasteri n'abashefu buri muntu wese yiteguye yuko tugomba guhaguruka tukarwana kandi nta kindi kizotubeshaho. Minorite yose kuri iyi si izayibwira nimwe mudatekereje ngo duhaguruke twigire mwe mukiri hariya hirya mu mahanga hirya no hino nimuhaguruke kugira ngo twegerane dufatane turwanye umwanzi wadukura wica buri wese. Abaguye ku rugamba ntabwo ari abanyamurenge gusa habe n'abariya ba leta bahe bapfa bayifardese ko barazi gusa yuko ni imyohanse y'intambara barwana batazi icyo yuko iyi ni intambara tribale ntabwo ari intambara yagiye ukumva koko gusa ushobora kuvuga ikinyarwanda atubona ubona umupfu agomba gupfa. Izo ngibyo rero urwo rugamba ntushobora kuzorutsinda. Katubwira abantu bose ngo nimuhaguruke muze dufatane ukuboko kukundi wowe uri umupfu rero ubembe umushi wumve iyi ideology ko tugomba kuzobana twese twese tugomba kubaho equality buri muntu wese akumva ko aresha n'undi akumva ko afite rights zingana n'iz'undi n'ibitaba gutyo ku rugamba tuzorutinzamo kandi ntabuze usangira ngo n'udakoramo utekereze yuko nubwo muri benshi namwe murapfa aya mahoro karaba abakurikira nubwo n'abacu nabo bari muri ya mushaha y'abanyagira ariko ahubwo bicaye iwabo naho wewe wavuye muri Equateur kuri rukaka hirya no hino tuzi iyo bigize uje gupfira muri kino. Reka tubabwire ngo muve muri izo ngibyo urugamba twahagazemo abanyamurenge n'abandi bose batuje isi mitima hasi urugamba rwakomeye kandi tuzose. Fande mavuga FRDC na dengi bino 3 fois biso tozaba ndeko na bino message na ngina tikira bino biso tozaba ndeko na bino mais eloko na ngina yebisa bino bo continuer kokufa pamba te omoni bitumba oyo Tshisekedi azokosa bino Tshisekedi azokosa bino ke pays eza agressé na Rwanda wana eza lopita tala ndenge tozali biso tozaba Rwanda biso tozaba ndeko na bino bakombe pays eza agressé te peut-être Tshisekedi nde aza agressé pour la mauvaise gouvernance na biso toza na eloko mususu te bakosa bino te o barwanda baza kuna o bana est-ce que barwanda baza est-ce que oyo toza na ya baza Afande Rugabo aza munyamurenge abotami na Congo papa na ye abotami na Congo donc ba gobeka bakoko na ye babotami na Congo siko akokoma étranger ndenge ngai naza mutu wa kuvira nza mufulere na botami na Congo est-ce que na komi étranger ndenge papa batika kokosa bino bo perdre ba bina bino pamba botala ndenge bozo kufa biso tolingi yango te biso tolingi tofanda biso nyoso place moko totonga mboka na biso Kinshasa bino boza moins informé kuna peut-être bato Kinshasa boza moins informé Tshisekedi azokosa bino Tshisekedi c'est un président dictateur Tshisekedi azokosa bino koyebisa bino non voilà pays agressé na Rwanda o boy na boy
ba congolais ne bazo réclamer droit na bango biso ba congolais do réclamer droit na biso Kisekedi atika okosa bino boya tofanda place moko tosolola totonga mboka na biso kokufa ekosalisa biso eloko moko te na kanisi boyoki FARDC nyonso place za tolobi murundi te barundi bino ifo bozonga bana bino boza ba étranger barundi tolobi barundi te tolobi bandeko na biso ba congolais azala mukasai azala muwande azala congolais nyonso place nyonso alingi abimi soki omoni ke makambo ekomi makasi kubanga te peut-être so bolingi ata ba numéro to pesa bino numéro na biso so lingi o s'intégrer pa na biso biso nde toza na armée comment eza na armée tala sélection boti osala po bozwa minembo est-ce que minembo bozwa kiamo bino moko momoni frappe oto beti bino eza ya niveau na bino te il faut boyebisa bandeko na bino kuna frappe oto beti bino eza ya niveau na bino congolais nyonso alingi a s'intégrer na armée na biso a s'intégrer na AFC M23 aya abanga te congolais nyonso alingi a s'intégrer na nani na Twirwaneho aya abanga te tokopesa bino numéro na biso bobanda obenga biso oyo alingi oza peut-être na 10 personnes oza na 20 personnes nalingi nakota na mouvement yaka mouvement eza mouvement bacongolais eza mouvement baétranger te tokoyamba yo bakosa yo te oyo oza mungwande yo sololaka lingala kuna bakozwa yo te eza lokuta oyo nyonso ayebiki aza congolais tokozwa ye kobanga te biso toza bandeko na bino toza mpona koboma bino te lokola bino mpe tolingi boboma biso te tolingi nde tutonga mboka na biso République démocratique du Congo. Ok, merci, bye et bonne chance. Merci beaucoup. Fande Mavugo, tafadhali Fande Rugabo, hari abakomeza kuvuga amawudiyo aca hirya no hino avuga ko ngo Minembwe ngo yafashwe. Abantu benshi n'ubu niko bazi kubera wenda n'ikibazo cy'amakonexio. Rero sinzi reka tubanze tuheze pole mwisure rwose Minembwe tuyicaye twicaye mu Minembwe. Katubabwira kuko komanda Mavugo amaze kubivuga. Hari haje special forces za Tanzania. Tubwira wa Tanzania ngo nimito. Ntabwo hanari igihugu ciwanyu. Ahangaha mwijiye muzo mutazi. Tubwira abarundi ndayishimiye tubizigiye tukwingiye. Ubushize narakubwiye ngo hasigaye kubafata. Kandi mu minsi mike yaturaza kukubwira amakuru neza. Abarundi ntabwo uburundi tuvuga ni bara abarundi ntabwo ari abaturage tuvuga ko turavuga leta ya SNDD-FDD. Kugira ngo ni mukuri iyo nkota mwazanye ngure abanyamurenge byabo. Dore ibyo mwaje gukorera hano dore umuturage mwiciye mu nzu mukecuru ungana kakuriye ungana nk'abanyuko namwe aburiya n'umubyeyi wa buri muntu wese ungana kukubara ariko mukaza agataka aha yataka mu mvugo haye wundi ariko ukango bafata imbunda ukamurasa amasasa ne atanu uhaurasa umukecuru ungana kakuriye mu Burundi turabiyamye irindi rya nyuma yuko mugomba guhagarara muhagarika ubwo bwicanyi mwashije ku banyamurenge yuko nta munyamurenge n'umwe wigeze ubwo minasi si ibyo bwa mbere sibwo bwa kabiri tugize imisi tubabwira ko arabirukanye muragenda mwika baraka murambuka mugera za rumumbi murasura muragarutse nyine mugeze kuri zwe tubari inyuma reka tubwire babandi abo tugari bose ngifata umwanya wabo munini cyane yuko tugara twatwishe mu bihumbi 2022 ubu nyine ni intumbiri nka bya bindi bimwe abazungu bazakora bikaza bigenda bifite gusa bifite intuze amagufwa tanyama bazabyita ngo ni zombies abo nyine tugara mwabaye nka zombi yuko ni ibintu bifite amagufwa byapfuye bitakibaho ahubwo iyo mwana mugize Imana ngo Ezekiel abahanurire ya magufwa yumyebwe ngo mwongere mubeho naho kubaho ndibukiriho Minembwe ndiyo fatwa nkawe wavuga ngo ejo ngo ntatwirwane hizo biri mu Minembwe turaryamye turasinziriye n'abana n'abamama n'abashiki bacu tuyirimo twirwane hiranga n'abakomanda bacu namwe ko muratubona kuko duhari turi mu Minembwe kandi zangabo zanyu kroshare zose zigeziri ibindi byose byararanye ko muri bwo mufunike ngahe rero nimwe mutekereza koko mwaza mu Minembwe nimwiture n'indege nta kibazo ahari wacu mumwambie Kisekedi muendelee kumdanganya mko kwanza mko tereza intelligent letaki mko mnamdanganya kitu kamata Minembwe franga mumwambie tena kia mko Minembwe mumdanganye abapatie franga utafanya ni mtu mwenye apendi kusikia mwe mtakufanya namna gani muendelee kudanganya Kisekedi muendelee kudanganya Ndayishimiye mshakamata Minembwe mumefika sisi tuko Minembwe na mwambie hadithi ambayo mliona jana mwambie na mtamwambia upite kwa radio na mwambie juu wanasema vyote mwambie gisi mnapigwa gisi mnatupa masira gisi mnatupa majority gisi mnatupa mamaiti kwanza Ndayishimiye kiasi mapanya zake zalisukuma kwa kuya zizibu kama poezero kama mapoezero makalingi kule na makalingi kule akuye sisi hatuna lazima mafa hatuna lazima vita tuna lazima ya amani na waza mnalifuata vizuri Murundi tu wengine wakikutuma usitike kuya utakuwa kuya kuendelea mtu mwingine ule dictateur Ndayishimiye anaendelea na kuwadanganya est-ce que ile Burundi vraiment mimi niko nauliza kwanza Burundi inakuwa na parlement kama ni sakamata population ya Burundi kainchi kapata hapa batamaliza for nothing kubure mtaisha
Kongo iko na population mingi sana yenyewe sijui kama iko mamilioni na mamiliari ya wakongomani. Kwa nini hawajiungi wa kusema wakuje kwa wamoja wameshaanza elewa. Wakongomani wengine wameshaanza elewa. Nchi kama Kongo haiwezi kalomba msaada bure. Kwa sababu mtaisha kabisa. Mimi nawasaidia kama vile ndugu yenu, kama binadamu, kama nyinyi. Hiyo kitu mwachane nacho. Sijue wanasema kuwa pia Watanzania wako hapa. Sijue nao una neno wale wa Tanzania wanafuata pesa. Wao wanafuata pesa, Kisekedi anawadanganya. Sijui unajua siku hizi Kisekedi anafanya vita ya pesa. Iko nenda anadanganya nitakupatia sehemu fulani utachimba. Eske zile dhahabu ambazo mko natafuta kwa Kongo. Eske mnafikiri kama Kongo ni ya Kisekedi? Kisekedi kesho yake hapa tutamtoa. Hii tuko tunawaambia apende asipende kwa madaraka atatoka. Kwa sababu nikizama iko dictateur, iko na mauvaise gouvernance. Na sijui ana capacity ya kuchunga ya kujere nchi. Kisekedi atatoka, nchi itakuwa jere na wakongomani ambao wanataka kuishi pamoja, wakongomani ambao wako na akili, wakongomani ambao wanataka usalama. Kisekedi atatoka. Sana mtu zile contrats zote mko mnakamata na Kisekedi sijuka za madini za inshuti zacu muherereye mwese muguteze amatwi abari urasirazuba iburengerazuba amajepfo amajyaruguru. Rero twongeye kubasuhuza dukomeza tubaha ikaze gukurikirana ibiganiro tubazanira buri gihe, ariko nanone dukomeza kubisiguraho kubera ko akenshi rimwe na rimwe mukabibona biterwa na situation turimo y'akarere birimo no kubura amarezo. Rero aka kanya tubonye reka tubagezeho uko byifashe hano mu Minembwe. Rero nkuko mubibona turi kumwe na Fande Mavugo hamwe na Fande Rugabo. Si ubwa mbere mubonye kuri iyi channel yacu, rero twaba tubegereje reka batubwire uburyo ki akarere kifashe ndetse n'avugwa mu karere. Muri aho neza? Murakoze cyane. Jambo Fande Mavugo. Namahoro mwiriwe. Mwiriwe neza. Nawaza ushazingatia Tayari kabisa. Asante sana. Rero reka hatubaze utese ni gute akarere kifashe kuri ubu Fande Rugabo. Murakoze cyane, reka tubanze tubasuhuze tunabashimira ku mwanya mwiza mukomeza muduhereza kugira ngo tubashe kuganiriza abaturage bacu. Turabizi akarere ka Haut Plateau kari mu bibazo byinshi kandi abaturage hirya no hino ku isi bakeneye kumenya ibirimo bitambuka. Rero kuba mwiheza umwanya kugira ngo dushake tugerageze kubabwira ibyo dushobora kuba ibirimo binyura mu karere, n'ukuri turabashimiye. Reka kandi dusuhuze abantu bacu bose aho bari, cyane cyane abavuka akarere ka Haut Plateau wo muri Mufureri Mubembe Umunyamurenge n'undi, kugira ngo nawe umenyereho ibyo utaruzi yuko akarere ukuntu kari kameze. Rero kugira ngo tubaheze update ibirimo bikorwa cyangwa uko bimeze, kuri uno munsi twabyutse neza inyuma y'igihe kinini twari tumazemo intambara ikomeye ibibazo bitangwa ni intense war. Nukuvuga ngo rwari urugamba rukomeye aho twari tumaze cyumweru urutoki rutava mu mbarutso y'imbunda. Ariko nanone hamwe n'Imana, hamwe na twirwaneho, hamwe n'abarwanashaka, hamwe namwe mwese mwahagurutse kugira ngo tugire icyo twakora kugira ngo akarere kacu kabeho, kugira ngo Umunyamurenge abeho, kugira ngo Umufureri umuntu wese utuye muri aka karere abeho. Ibyo byose byarakozwe. Turabashimiye, dushimiye byimaze abantu bacu batwirwaneho banyagirwa mu mvura nyinshi, mu mahoro keramenshi. N'ubu ngubu turimo tuvugana kiragwa, ariko abo bose bari muri yambushi bari aho ngaho. Rimwe na rimwe usanga nta nikota afite, rimwe na rimwe usanga nta n'umwenda afite mwiza, rimwe na rimwe usanga nta n'inkweto afite nziza. Ko turababwira mwebwe muhora gutanga amafaranga cyangwa bigora gutanga amafaranga kugira ngo bazokwinginge inshuro 100 kugira ngo uzotange $20. $20 zirashobora gusevinga ubuzima bw'umwana uri hariya kuri zero muri yambushi. Reka rero tubabwire kuko akarere kabyutse neza, ahantu henshi nta saso ryavuze. Ahantu harashwe isaso ho ni uruhande rwo kuri Rwisankuku, kuri Baruta, yuko muzika ingabo zacu zihagaze hagati ya Rwisankuku na Baruta. Aho niho dufungiye, aduyi niyo wakomeje sharinga gusa, ariko ingabo zacu zikaba zigihagaze turindiriye yuko hari imipango yindi ikiri imipango gusa. Turagira ngo tubateguze yuko ntabwo ari kera tuzohanywera icyayi hariya ni wacu, uko twabikoze hano za Karori, uko twabikoze za Karingi, uko twabikoze za Bidego, niko n'ubundi tugiye kuvuga utuguti. Reka tubateguze bibaye ngombwa mwamenye uko mwitwara, ariko turi inyuma turaje. Naho ubundi akarere kazima, ibindi twababwira ibyakurikiyeho muri iki cyumweru cyose, ariko uko nguko niko update y'iyi minsi yari imeze. Marango yose kugeza Biziba, Rugezi,
ndetse za Gahwera n'ahandi hose habyutse ari karume nta sasu ryavuze uretse imvura gusa na standby abasoga barimo uraje cyane twirwaneho MRDP mukomere cyane M23 AFC turi hejuru cyane cyama cyetu kina nguvu sana urakoze cyane sijuwe pande mavugo waburavuga iki kubijanye n'akarere kuri uyu munsi tubwira abaduteze amatwi abagenzi banje navuze mwiriwe ndo siko batuvuga nuko nyine tuzonyigisha ikinyamwuga ubu warakimenye neza Minembwe tumeze neza amahoro kwa sasa hali ni nzuri Minembwe lakini kitu nataka kuambia cha kwanza wa ndugu yangu nawaza niliwaambia tena serikali ya Kinshasa mpaka saa hizi haijataka amani kwa mkongomani ambaye anaongea lugha ya Kinyarwanda. Serikali ya Kinshasa ilifanya selection ya mainchi kwa kuja kufanya mauaji hapa Minembwe. Siku hizi zote nawaza mnajua kama Minembwe kuna vita kali sana, vita kali sana. Kwa sababu serikali ya Kinshasa ilituma special force zake hapa, ilichukua special forces zingine za nchi jirani pale Burundi, special forces za nchi zingine jirani kama vile Tanzania, wakaungana kuongeza ndani ndera amu ambazo zinamaliza kufanya mafunzo huko ngambo kama na Mazambia mawapi, wakaingia ndani ya jeshi la Kongo kuja kufanya mauaji huo plateau Minembwe. Wale watu walikuja, ilikuwa ni vita kali, sijui kitu ambacho naweza nikawaambia. Walikuwa wanapandisha drone 9, drone 10. Usiku kumasaa wanafunga ndani makompora. Alafu wako nenda na piga zile drone. Hakuna kuchagua na nyumba za raia. Kila kitu ilikuwa ni kupiga, kila kitu kinaonekana ni kupiga. Hadi na mashamba za mihindi walichukua mipanga kwenda na kata. Ikafika kiasi uone hali ya romba ambao wako nayo. Ikafika kiasi wanakutana mama ambaye ameshindwa kukimbia vita. Wa miaka 100 mzee wakampiga masasi. Kweli kabisa mko mnasema tutaishi, mnataka tuishi pamoja. Hizo diskuru ambazo mko mnaenda mnafanya za unafiki, za kusema mnataka tuishi pamoja. Huyo mama ni askari. Jeshi kwa ajili ya kulinda nchi na mipaka, jeshi kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Sasa hiyo jeshi ambapo unakutana raia ndani ya nyumba, unamuua. Kweli kabisa kwa sababu ya lugha yake, kwa sababu ya pua yake, unamuua. Ule mama kama amekufa kwa sababu ni Munyamurenge peke yake, kwa sababu ni Mtusi, kwa sababu ni Mkongomani ambaye anaongea lugha ya Kinyarwanda, unamuua. Kweli kabisa vita ilikuwa kali sana, lakini kwa sasa raia kwanza tunawapatia pole. Kiongozi wetu mkuu General Sematama anawapatia pole na anawaambia tena kabisa muendelee kuwa nguvu. Vita haipigani na jeshi peke yake, vita inapigana na nyinyi raia, na nyinyi muwe ndani kwa kupana information fasi ambao unaona adui iko, kwa kupana habari ambazo tunasikia na kwa kupatia jeshi nguvu morale. Vita ilikuwa kali kabisa, lakini kwa sasa zile kloshari kama kawaida yao mnajua zilikutana na vijana wa Twirwaneho, vijana wa madugu za Tuganeo, zikakutana na simba za Sarambwe. Kwa sasa kabisa kloshari iko mbali sana, iko nakimbia, yani walitupa kila kitu. Masira walienda wanatupa, maiti zao walitupa, makajoriti zao walitupa, hakuna kitu walikamata. Saizi wako mbio sana. Kitu ambacho tutawaambia tu wale watu wenyewe huko kule kwenye hizo kloshari ziko zinakimbilia, mkwe makini, kwa sababu najua telefoni zenu hazitalala. Unajua watu wakishapigwa huku asira wanaenda kumalizia kwa raia. Kabisa muwe nguvu, hali sawa kabisa. Sasa pande mavuga amaze kuvuga ko hari abantu nyine bapfuye, sinzi wenda amakuru ko zifashe, ariko murabona ko nyuma wenda yo kwica bakecuru n'abasaza abo bantu bari bafite intention kuko mubibona ese ko bavugaga ko baje birukira nyine hano kugira ngo bafate Minembwe, kwari ukurinda abaturage muri uko mubibona zari kugenda gute? Urakoze cyane munyamakuru wacu. Icyo twashaka kugira ngo tubwire abantu kuko n'ubundi komanda mavugo amaze kubivuga, bari abantu n'abantu bari bafite umugambi wo kumara abantu, yuko karaktere
n'uburyo barwanaga n'ukuntu bisha abantu n'aho babashije kugera. Urabizi ko uruhande rwa Karongi, uruhande rwa Karingi bafunginga ingabo zacu kugeza ubwo bageze mu mihana y'abaturage. Ariko ikintu cyagaragara nuko icyo bahuraga nacyo cyose bahitanaga nacyo. Bisha abantu, batema imirima, basenya amazu, basenya ibitaro. Hari ibitaro byasenyutse bya Karongi. Ibyo byose ni ukuvuga ngo muri briefing bari bafite kwari kudasiga ikintu na kimwe inyuma yabo. Ni ukuvuga ngo kwari ukwica icyo bagomba kubona, nimba ari umuntu, nimba ari inyamaswa, nimba ari inka, nimba ari iki, zose bagomba guhitana. Ibyo ngizo ni zimwe muri sinye za jenoside yari yamaze gutegurirwa Minembwe. Iyo bakoresha ijambo ryo kubesha abantu kuko baraza gutabara abantu ba Minembwe, abantu ba Minembwe se bari mu kahe kaga? Bari muzihe cyangwa bo bahe bategura kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza kurasa muri centre ya Minembwe bakayirasisha drone. Bari kuza gutabara abantu ba Minembwe bakaza batera ari amabumba yose ya akazaza kugwa hano mu baturage irundu za Bidegu n'ahandi hose. Bari kuza gutabara Minembwe bagatwika imihana igera kuri 3. Abantu bagomba kugenda bakarebera kuri karakteri y'ibintu nk'uko intambara yari isa. Rero kugira ngo tubwire abantu intambara yari ikomeye, drone zahagurukaga ari 10 zikarasa amasasu 148 mu gihe cy'isaha imwe. Abana nubwo bahagurutse tubahaye pole no kwihangana cyane kandi kuraje cyane kuri twirwanaho na MRDP, kuraje cyane kuri M23 n'ingabo zose kuba zarahagaze kuri ya rugamba kugira ngo bakingire abaturage bacu. Abaturage bacu bari mu kaga gakomeye yuko indege zari hejuru, ingabo zari hasi ibihumbi n'ibihumbi. Ni ukuvuga ngo izari kuri 0 ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere tubakura kuri 0, izari zihari tugihe zari ibihumbi 2000. Ubu nyine bari babikubiza inshuro zibiri, hari ibihumbi 14 zonyine zari ziteguye gufata Minembwe. Zaraha kuri point 0 n'izi position zose zarahanga kuri za Mukoko na za Bicumu. Ni ukuvuga ngo ingabo zari zirengeyeho kugeza ubwo na Kinshasa ubwayo yonyine yavuze ngo 80% bamaze gufata Minembwe. Nicyo twogira ngo tubwire abantu rero, nubwo batekereza ngo ubwinshi bwabo nibwo bushobora kudutsinda, izo ngibyo ntabwo ari twebwe icyo turwanira ni ukubaho kwa kuturwana, ni ukubaho kwacu, ni dignite yacu, ni rights zacu tuzozirwanira kugeza ku munota wagiye. Ariko dore igitangaje ibakubereka abana abaturage imvura ihagije, ibakushiraho kuri kamera bayibone. Aya niyo mahorokera n'imvura zibakurikiye uko barirukanka mu bibira, murebe imvura ukuntu imeze. Abo ngabo nibo baje, izi ngizi nizo zibaherekeje n'imirazo n'ikuba n'abazimu bose bari babazamuye. Turababwira ngo twebwe tuzorwanira ukuri kwacu kandi tuzotsinda. Afande yaravuze ngo tuzotsinda runo rugamba, turutsindanishemo, tuzikuraho akaga twikuraho agasuzuguro kandi ngo tubeho nitumara duture muri iki gihugu. Iyi ni gakondo tudafite n'umuntu n'umwe ufite ubu, nubwo azoza ari umunyamerika. Hari umugabo nabonye avuga, aravuga ngo nubwo nasiyo zindi nazo zotuvamo ngo tuzorutsinda. Bagende bamenye yuko habe nubwo Amerika yovuga ngo nayo yemera yuko uburenganzira bwa buri muntu wese bushobora kubaho. Ntabwo indege zingana kuriya zishobora kuvuga isi yose ngo iceceke, natwe turambika imbunda hasi dutega amajosi batwica. Izo ntibizokunda. Nicyo gituma tuzobirwanira. Bararwanye baturutse impande zose, bazana amadrone, niyo yari ari muri extended aha yarwana arasa ikompora kwikompora zisubira zija kurodinga zigaruka. Ariko turagira ngo tubabwire yuko MRDP twirwaneho na fande wacu turangaje imbere. Turagushimiye saluta fande, umenye yuko ingabo zawe zihagaze zikuri inyuma zigushigikiye, turakuzi uri intwari kandi runo rwambo zodushorera tuzorutsinda. Abantu bose bo baba mama, abasore, umuntu wese uwakomerekera ku rugamba yajanye ibyo kurya, uwa mama bakomerekera ku rugamba bahe birukanka baje gutabara abana bavuye ku rugamba, muri intwari runo rugamba tuzorutsinda. Katubwire abanyamurenge, tubabwire ngo ni muhumurike, mwabyaye intwari. Abantu bose bari hano muri ino Minembwe tuyirimo kandi tuzoyibamo, kandi igituma tuzoyibamo nuko dufatikanyije, dufatanye urutoki kurundi, twebwe n'abamama bacu n'abashiki bacu n'abarumuna bacu n'abadata n'abasaza n'abapasteri n'abashefu. Buri muntu wese yiteguye yuko tugomba guhaguruka tukarwana, kandi nta kindi kizotubeshaho. Minorite yose kuri iyi si izayigira. Nimwe mudatekereje ngo duhaguruke twigire, mwe mukiri hariya hirya mu mahanga hirya no hino, nimuhaguruke kugira ngo twegerane dufatane turwanye umwanzi wa duhura wica buri wese. Abaguye ku rugamba ntabwo ari abanyamurenge gusa, habe n'abariya ba leta bahe bapfa bayifateze ko barazigusa yuko ni ignorance y'intambara barwana batazi icyo yuko iyi ni intambara tribale, ntabwo ari intambara yagira ukumva koko gusa ushobora kuvuga ikinyarwanda atubona ubona umupfu agomba gupfa. Izo ngibyo rero urwo rugamba ntushobora kuzotsinda. Katubwira abantu bose ngo nimuhaguruke muze dufatane ukuboko kukundi, wowe uri umupfu rero umubembe umushi wumve iyi ideology yuko tugomba kuzobana twese twese. Tugomba kubaho equality, buri muntu wese akumva ko aresha n'undi, akumva ko afite rights zingana n'iz'undi. Nibitaba gutyo ku rugamba tuzorutinzamo, kandi ntabuze usangira ngo nudakoramo. Utekereze yuko nubwo muri benshi namwe murapfa,
aya mahoro karaba abakurikira nubwo nabacu nabo bari muri ya mushaha y'abanyagira ariko ahubwo bicaye iwabo naho wewe wavuye muri Equateur kuri rukaka hirya no hino tuziye uje gupfira muri Kenya reka tubabwire ngo muve muri izo ngivyo urugamba twahagazemo abanyamurenge n'abandi bose batuye isi mitima hasi urugamba rwakomeye kandi tuzose Fande mavuga FRDC nadengi bino 3 fois biso tozaba ndeko na bino message na ngina tikela bino biso tozaba ndeko na bino mais eloko na ngina yebisa bino bo continuer kokufa pamba te omoni bitumba oyo Tshisekedi azokosa bino Tshisekedi azokosa bino ke pays eza agressé na Rwanda wana eza lopita tala ndenge tozali biso tozaba bana biso tozaba ndeko na bino bakope pays eza agressé te peut-être que Tshisekedi ndi aza agressé pour la mauvaise gouvernance na biso toza na eloko mususu te bakosa bino te o barwande baza kuna o bana est-ce que barwande baza est-ce que oyo toza na ya baza kafandelu gabo aza munyamurenge abotami na Congo papa na ye abotami na Congo donc ba gobeka bakoko na ye babotami na Congo siko akokoma étranger ndenge ngai naza mutu wa kuvira naza mufulere na botami na Congo est-ce que na komi étranger ndenge papa batika kokosa bino bo perdre ba vie na bino pamba botala ndenge bozo kufa biso tolingi yango te biso tolingi tofanda biso nyoso place moko totonga mboka na biso Kishasa bino boza moins informé pour la peut-être bato Kishasa boza moins informé Tshisekedi azokosa bino Tshisekedi c'est un président dictateur Tshisekedi azokosa bino koyebisa bino non voilà pays agressé na Rwanda omboye na boye ba congolais ne bazo réclamer droit na bango biso ba congolais do réclamer droit na biso Tshisekedi atika kokosa bino boya tofanda place moko to solola to tonga mboka na biso kokufa ekosalisa biso eloko moko te na kanisi boyoki FARDC nyoso place za tolobi murundi te barundi bino ifo bozonga bana bino boza ba étranger barundi tolobi te tolobi bandeko na biso ba congolais azala mukasai azala mungwande azala congolais nyoso place nyoso alingi abimi soki omonike makambo ekomi makasi kubanga te peut-être so bolingi ata ba numéro to pesa bino numéro na biso so lingi o s'intégrer pa na biso biso nde toza na armée Congo eza na armée tala sélection boti osala po bozwa minengo est-ce que minengo bozwa kiango bino moko momoni frappe oto beti bino eza niveau na bino te il faut moyebisa bandeko na bino kuna frappe oto beti bino eza niveau na bino congolais nyonso alingi a s'intégrer na armée na biso a s'intégrer na AFC M23 aya abanga te congolais nyonso alingi a s'intégrer na nani na Twirwaneho aya abanga te tokopesa bino numéro na biso boba nobenga biso oyo alingi oza peut-être na 10 personnes oza na 20 personnes na lingi na kota na mouvement yaka mouvement oza mouvement ba congolais za mouvement ba étranger te tokoyamba yo bakosa ote oyo oza mungwande yo sololaka lingala kuna bakozwa yo te eza lokuta o nyonso ayebiki aza congolais tokozwa ye kobanga te biso toza bandeko na bino toza pona koboma bino te lokola bino pe tolingi boboma biso te tolingi nde tutonga mboka na biso République démocratique du Congo. Ok, merci, bye et bonne chance. Merci beaucoup. Fande mavugo tafadhali Fande Rugabo hari abakomeza kuvuga amawudiyo aca hirya no hino avuga ko ngo Minembwe ngo yafashwe abantu benshi n'ubu niko bazi kubera wenda n'ikibazo cy'amakonexio rero sinzi reka tubanze tubaheze pole mwisure rwose Minembwe tuyicaye twicaye ni mu Minembwe katubabwira nkuko komanda mavuga amaze kubivuga hari haje special forces za Tanzania tubwira abatanzania ngo nimito ntabwo hanari igihugu ciwanyu ahangaha mwijije muzo mutazi tubwira abarundi ndayishimiye tubizigiye tukwingiye ubushize narakubwiye ngo hasigaye kubafata kandi mu minsi mike yaturaza kukubwira amakuru neza abarundi ntabwo uburundi tuvuga ni bara abarundi ntabwo ari abaturage tuvuga ko turavuga leta ya SNDD-FDD kugira ngo ni mukuri iyo nkota mwazanye nguru y'abanyamurenge hejuru yabo dore izo mwaje gukorera hano dore umuturage mwiciye mu nzu mukecuru ungana kakuriye ungana nk'abanyuko namwe amburiya n'umuvyeyi wa buri muntu wese ungana kukubara ariko mukaza agataka aha yataka mu mvugo hayo ariko kango bafata imbundu kamurasa basasane atanu uhawurasa umukecuru ungana kakuriye mu Burundi turabiyamye irindi rya nyuma yuko mugomba guhagarara muhagarika ubwo bwicanyi mwashije ku banyamurenge yuko nta munyamurenge n'umwe wigeze uba menasi sibyo bwa mbere sibwo bwa kabiri tugize iminsi tubabwira ko arabirukanye muragenda mwika baraka murambuka mugera za rumumbi murasura muragarutse nyine mugeze kuri zwe tubari inyuma reka tubwire babandi abo tugari bose ngifata umwanya wabo munini cyane yuko tugara twatwishe mu bihumbi 2022 ubu nyine ni itumbirika bya bindi bimwe abazungu bazakora bikaza bigenda bifite gusa bifite intuza amagufwa tanyama bazabyita ngo ni zombies
ahubwo nyine tugara mwabaye nka zombi yuko n'ibintu bifite amagufwa byapfuye bitakibaho ahubwo iyo mwana mugize Imana ngo Ezekiel abahanurire ya magufwa yumye mwe ngo mwongere mubeho naho kubaho ntibukiriho Minembwe ntiyofatwa nkawe wavuga ngo ejo ngo ntatwirwane hizo biri mu Minembwe turaryamye turasinziriye n'abana n'abamama n'abashiki bacu tuyirimo twirwane hiranga n'abakomanda bacu namwe ko muratubona kuko duhari turi mu Minembwe kandi zangabo zanyu kroshare zose zigeziri ibindi byose byararamye ko muri bwo muvuga ngahe rero nimwe mutekereza koko mwaza mu Minembwe nimwiture n'indege nta kibazo ahari wacu mumwambie Kisekedi muendelee kumdanganya mko kwanza mwe mko très intelligent letaki mko mnamdanganya kitu kamata abatumie franga mwambie tena kia mko Minembwe mumdanganye abapatie franga utafani ni mtu mwenye apendi kusikia mwe mtamfanya namna gani muendelee kudanganya Kisekedi muendelee kudanganya Ndayishimiye mshakamata Minembwe mumefika sisi tuko Minembwe na mwambie hadithi ambayo mliona jana mwambie na mtamwambia upite kwa radio na mwambie juu wanasema vyote mwambie gisi mnapigwa gisi mnatupa masira gisi mnatupa makajority gisi mnatupa mamaiti kwa Ndayishimiye kiazike mapanya zake za lisukuma kwa kuya ziziko kama poezero kama poezero makalingi kule na makalingi kule akuye sisi hatuna lazima mafa hatuna lazima vita tuna lazima ya amani na waza mnanifuata vizuri Burundi tu wengine wakikutuma usitike kuya utakuwa nakuya kuendelea mtu mwingine ule dictateur Ndayishimiye anaendelea na kuwadanganya est-ce que le Burundi vraiment mimi niko nauliza kwanza Burundi na kwa parlement kama nisa kamata population ya Burundi kainchi kapata hapa watamaliza for nothing kubure mtaisha Kongo kuna population mingi sana yenyewe sijui kama iko mamilioni na mamiliari ya wakongomani kwa nini hawajiungi wa kusema wakuje kwa wamoja wameshaanza elewa wakongomani wengine wameshaanza elewa nchi kama Kongo hawezi kalomba msaada kwa sababu mtaisha kabisa mimi nawasaidia kama vile ndugu yenu kama binadamu kama nyinyi hiyo kitu mwachane nacho sijue wanasema kuwa pia Watanzania wako hapa sijue nao unanena wale wa Tanzania wanafuata pesa wao wanafuata pesa Kisekedi na wadanganya sijui unajua siku hizi Kisekedi anafanya vita ya pesa iko nenda natanganya nitakupatia sehemu fulani utachimba basi zile dhahabu ambazo mko natafuta kwa Kongo est-ce que mnafikiri kama Kongo ni ya Kisekedi kesho yake hapa tutamtoa hii tuko tunawaambia apende asipende kwa madaraka atatoka kwa sababu ni president wako dictateur iko na mauvaise gouvernance ajui ana capacity ya kuchunga ya kujere nchi Kisekedi atatoka nchi itakuwa jere na wakongomani ambao wanataka kuishi pamoja wakongomani ambao wako na akili wakongomani ambao wanataka usalama Kisekedi atatoka sana mjue zile contrats zote mko mnakamata na Kisekedi sijuka za madini